Anya laki din! Kunak man, no umay mo ipasyar ti kaayan-ayat mo dito'y balay, anak ko. Ha? Naibagam ngamin idi na minsan. Iso nga ururayag. Ala, di kay madanagan nanang. Kasaritak to ni Luisa, no kaano nga awan trabaho na. Tao may ko ipasyar dito'y balay. Tapno maam-am mo mi magkin ni tatang mo. Nanang. Sigurado ang maragsakan kayo ang makaam-am mo iti kaayan-ayat ko. Gapot ang malaksid na pintas, nasingpet kan nagagatpay. Nasaya at nukasta, anak ko. Ang mga no at dawayam itaalawas. Uray may sakal daw laan, Luisa. Ha? Apay? Kaya't da ka ngamin ama-amuda na ng kantatang. Ipasyar ka kung maikibalay mikat. Ay na, kasla mabainak. Sus, awan tirong ba nga pagbainam? Si kakit dimat. O sige, into no Friday. Awan papanak. Agbay-kak tuman nga rod iti cake nga isang put ta ijay. Ayun na. Sigurado laki di ang magustuhan dananang kantatang dayjay. Sige, urayan ka into no Friday morning ha. Sukunan nak ijay balay. Anya, umay ipasyar ni Oliver, di kayan ayat na dito'y balay? Wen kano lakay. Ha? Apay manen akas tatilangam. Ha? Ay, siguraduan na lang ang magustuak ti kayan ayat na. Anya? Amuyo matan, yak kaya tilaad ko naktumay. Anya ka din day tanga ibagbagam landaw. Ay basta, yak kaya't alaad tagbalin ang manugang ko. Mawatam! Naimbag nga oras yun, nana. Kastamot kan kabalasang ko. Naimbag man ta nakapasyar ka dito'y balay may. Ay, nana. Naku na ngamin ni Oliver akayat dak kano amam-am mo. Katawan mo trabahok ita, iso nga imanugot ak. Kasta ka day. Awan gayam, nana. Adto iti cake, inaramid ko para kada kayo. Ay na. Agyaman ako na ibalasang ko. Ay na, langa na pa'y laang kat nagimas a cake. Adda ka mo gaya man, lakay. Naimbag nga oras yo, tata. Naimbag nga oras tarupap, nakalalas ka. Ay, lakay, sa dino ti papanam, umay kabiit ah. Unay kan lakay. Apay akas jay ti impakitam iti kaayan-ayat ni Oliver. Ha? Nakababain lakit di da ijay nga inaramid mo. Imbes asangwam ken makiam-am mo ka. Angam saan mag... Yak kayat day jay ngagbalin na manugang. Anya ka din day tanga ibagbagam. Kaano nasingpo ni Luisa. Nasingpay, no nasingpay. Yak ngarud kayat. Nagalas mo ngamin tilangana. Anya? Nagado ka mabaling nga arman ni Oliver. Dahil pala nga babae. Nakalalas. At niya laki din. Basta. Naglukon. Yak kayat na dyan babae. Anyan tulaan tilanga na kita anak da. No bilang lang. Di nagalas mo lang. No nagpidpidor ang mga ni Oliver tinayaya. Kasla. Kad adaw ijuhag. Anya? Tatang, no iti lang awan kini Luisa. Ha? Gaputa saan mat ati lang ti pangibasaran iti ayat. Anya? Inayat ko ni Luisa, saan aga po iti lang na. No diket iti ugali na.
Patsim na ita. Tatang, Basta, jak kaya na always ang agbalin ang manugang. Ibagbagak lang tipod no. Jak magustuhan tilangana. anya? Nagadumo dita, nagpipinta sa babalasang. No anya ayat ti. Kinan mo. Tatayay pa lang ang babae tinarang mo. Ah, Kas kala nabisira ni ti babae. Nyalaki dinaya. ay, kung namadla no iso ang kagwapuan daya at tatang ni Oliver. Tamasapol ka no napintas ni maasawa ti anak na. Ayun na yan. Anya ngay nga rod, katawan mo ti maikarit ko alangak. Ta sa anak mo't anapintas. Ay na. Nukas tanto madlang dagbali na katugangam no bilang laang. Ti kasayatan nga ramidam. I-break mon. Ha? Wen, man ti agayan ayat, na saya ti ayan ayat da, no adamat ti katugangan, aman na kibyan. Sa bagay, husto kay tiday tangi imbagam. I-break mon. Damo bailangan na pan kay Jai? Ngam, kakastan, tinangag mo iti amana? Ay, awan latam mo kon. One friend. Oh, abay agas na tilangam, anak ko. Kasla kam nga agrup-rupa aparikot. Apay, agaparikot mo. Parikot ko ti kayan ayat ko, tatang. Ha? Tapay. Nakiwin na suwas nga minan kanyak. Ay, nagsaya ang gano kasarak ko. Awadan ti kayan ayat mo kasla gurang. Kasla ka adaw ijawaig. Anya? Nalalala, di ka naglinay anak ko. Adupay di tati babalasang amabalin mo apagpilyan. Saan lang nga dahi di alwis at babae di tulubong. Anya laki dinaya. Anya? Apay akasta ka, lakay. Kasla maragsakan kapay ang nagwin naswas da Oliver kanti kaayan ayat na. San akas labakit? Talaga amaragsa ka na. Tanagwin na swasdan iti kayan ayat na akas lakad adaw ijawaig. Anya, Bareng makasarak ni Oliver, iti napimpintas ngam da ja Luisa. anya, ay unay kamutin, lakay. Kay iso ng anak ta, katay napintas kumama, abakal. Sana pangit. Napno saan ang maakaran ti puli tayo iti pangit kunak manag. Anya, ay, awan pa'y tinasaya at nga ibagam si kalakay. Di ta ka man langan. Nabayagan ang nag-break kami iti kaayan-ayat ko, Oliver. Ha? Nukas na nga rod. Mabalin kung ti agdaton kan ka? Oo naman. Ay, mabiit lang. Sigurado ka kadi nga awanen ti relasyon nyo iti sigod a kaayan-ayat mo? Awanen, Donna. Nabayagan nga awan kamin iti dayja Luisa. Saan ngamin apabor ti amakkan ko, ana? Amangan no saan apabor, kapo iti kinalaad na. Ah? Ngam no siya, masiguradok amagustuhan nak ti amam. At damat langak saan aya. Husto ka iti dayta nga imbagam, Donna. Magustuhan na ka ti amak. Gaputan na pintas ka. Agyaman naknukas na, Oliver. Tatang, at iti kayan ayat ko, ni Donna. Naimbag nga orasyon, tata. Ay, no. Oh, nagpintas kad balasan ko. Wow. Ay, no. Naimbag mga oras mo. Kumusta ang buhay? Kastilat ta, tata. Napintas latta.
Kas kanya. Ay, nasayado kasta. Ala, Oliver, anak ko. Inka nagluto, iti pangaldawon tayo. Ay, uwan tatang. Ay, uwan gayam. Nagsaritaan mi kini Dona, nga umiyan pailaang dito'y balay, iti sumagmamanong aldaw. Ha? Ay, kastaya. Ay, wow. Na, Awan paray ko si Dayta. Dito'y pa yan nga agya, naging gainggana ah. ah, Wala na ko. Sa anak nga gangangaw. Oray dito'y kayong nga agyan. Awan paray ko kunak manang. Ang lalaki nila ya. Kasla nang ko itay anak ko nam analaing kagagluto. Ha? Ay, wanta na. Nalaingak nga agluto. Pinikpikan ti amok aluton. Ah, kastaya. Unta ta. No kayat yung agluto ak inton rabi Ta iso ti pangrabyan tayo. Ay na, naglaigan ti manugang ko na ya. Alamang nga raw, taramanan tayo man ti lutom. Unta ta. Pag tiliwak ni Oliver iti manok inton maramdama, ta iso ti lutuam a pinikpikan inton malam balasang ko. Ala, manganta yun. Ha, anak na ka ti inam. Anya klase aluto na ita. Pinikpikan, tata. Ay, ukis ti saba. Iwam dito manok. Saan mo't ana ikat do na balasang ko? Inluto makastanan. Anya lakit din ay tata. Kano mang pidot ka iti si daam, ay kat si kamutan at imang dot-dot. Anya. Kastoy ti mayat aluto, tata. Ipabureklatan asi dudot-dot. Anya. Ay na, pangasim Oliver. Isublim na dyan doon na iti inana. ah, Napintas ngagpaisaw. Ngam ultimo mat ngawan ang muna. Ultimo agluto iti pinigpigan. Pulos adinaam mo. ay, di kay mauawatan tatang. Kunayo iti nga awan langan ni Luisa. Iso adiyo kayat apara kanyak. Nga uray na singpet ken adu ti ammuna at trabaho. Nalaing pa'y ngagluto. Ha? Sa itaan ni Dona man ang tikayan ayat ko, saan nyo man ang nakayat? Kwa anak ko, basta, isublim na dyan doon na iti inana. Nagalamot iti babaya kasta. Agluto iti manok. Si Dodo daw, salbag ene. Anya? Saan mo nga isubli iti inana? Siya akong ti mga abugan ko na tapno pumanaw dito balay. Ang mga nupagay bladin na kanina oras data. Ay, kundi pili kan tumangamin iti agbalin a manukang mo. Anya ngay ita. Naglaki ni pagarupain. Akas dyan taramidin na iti manok may luto na. San abali tanapintas mo ni Dona. Oo na yan. Kanya laki din na yan. Ipakan na kada ti manok akadudot salpag ini. Napintas ngagpaisaw. Mawang magtamam mo na. Ultimo agluto nga min iti itlog. Maksepay. Uray danom nga ipaburek na ket makset kunam kit di Anya? Ang saan ka akong direklamo? Tay sumet ti kayat mo ang maasawa ti anak ta. Tay addalangana saan aya? Ay, namukla ko ba? Saan ko imbagbaga iti kasjay kini Luisa? Nasaysaya at magayam. Ngamday ta doon na rin dyan babae. Huh? Makapahay blood! Among friend. Adaman na nangagkochismis. Ha?
Anya man inday ta, friend. Kano kaya nayat ni Oliver, nga niyam amo na itinaganak na, ay na. Makapalag. Taapay. Nagluto ka nung araw diti manok. Ngam sana ngayon ikatidudot na. Anya? Wen, niluto na kas nilatan. Ay na. Awan na talaga ti serbi ti kinabintas. No awan mo ti amo na. Ay, na yan ngay. Ay, kundi pilin tumet di ama ni Oliver iti agbali na manugang na. O, anya ngay ita. Nakasarak dagat nga ro iti nalaing agluto. Unay matan? Inluto na latan, akadot-dot-dot? Wen, katirason na kano. San tutut-dutan ati mangan. Anya lagi tinaya. Anya? Ay na, Oliver. Si kamad gahim ti masabat ko. Kumusta? Kastoy lata, Oliver lata. Sika nga, kumusta ka maten? Kastoy Luisa lata Nagbaliw ka maten. Ad-ad mintas ka iti deta aposturam. Kasta ay na, katagyaman at wan gayam. Podno ka di tinadamag ko? Ha? Anya deta? Di maiba pan iti kaayan ayat mo nagluto iti kadot-dot-dot manok. Anya? Ay na, nagpintas talaga ni Donna. Awan makunak iti kinapintas na. Ngam kaasi ka mat no iso tigasat mo. Ultimo agluto, kat saan na nga mo? Ay, makapaalak! Bakit di kastoy abiyag? Kita mampay anabartek ka kasta Oliver. Ha? Anya? Isong agbarbartek ka kastoy. Gapo, tama babainak kadagiti tao. Kan nasakit tinakam ko. Ha? No saan niyo pinang pangagan ni Luisa ide? Saan nasaktan tirik na? Saan nagiwin na suwas kanya? Kat, saan anaam mo dayay at dona anang ibabain kanya? Oliver, anak ko. Nalabas kayo mat kami nagsasaw. Anya ngay ita. Makapungtot kayo idikin ni Dona nga awan muna. Kat isumati kaya tiyo. Gabuta ko na yung adalangana. Anak ko. Pasensya ka ko man ha. Ala, subliam ni Luisa ano ka? Anya? Abay. Kaskarinaya. Magsaw kayo. Kasla naglagang aramidan day tang ibagbagayo. Salbagid day. Adal day taken kalakay. Ha? Asaan arumba nga agpili-pili ka iti agbali na manukang mo. Bakit namiris ko asaan gaya marasaya at tikas dyan. Kaya idin Luisa para itanak ta. Isu gayam tinasaya at tiugali na. Katuan mo, isu asaan at ilang ti pangibasaran iti ugali iti may sataw. Naawatan. Bakit?
Iso ano addan tumanen ti sumaruno akaayan ayat ti anak ta. Pangaasim kumameten ta saan mon tumanen nga i-judge. Ay, saanan, bakit saanan? Promise, saan akong agpili tagbali na manugang ta. Sa mga no, gapo iti kapipili. Mabaakan lang aron ti kakaiso na nga anak ta kasimod, bakit? Nasaya ta napanunot mo day talakan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.